Da čuje i ostali narod da ste isteretovali ljudski i da smo ovo sve zajedno iznijeli i sačuvali, pitaj Boga koliko. Svim građanima Zvornika, a posebno našem gradonačelniku u ime zaposlenih bolnice Zvornik i u moje lično ime, čestitam dan grada i sretan vam 611. rođendan našeg grada. Zahvalnost gradonačelniku grada Zvornika što je danas ovdje sa nama na ovaj svečani dan došao da pozdravi naše zaposlene, da im se zahvali za sve što čine za stanovništvo regije Birač i grada Zvornika, a također velika zahvalnost za uložen trud i za razvoj bolnice u Zvorniku i veliki napor koji ulaže da naša bolnica i naši zaposleni, naši pacijenti dobiju mnogo bolje uslove. Grad Zvornik je, podsjetit ću i to i naglasiti, da je grad Zvornik na početku pandemije koronavirusa zajedno sa našim privrednicima obezbijedio i prve respiratore za naše COVID odjeljenje. Grad Zvornik aktivno učestvuje i u realizaciji projekta izgradnje novog bloka bolnice sa preko 500.000 konvertibilnih maraka, ali iskreno nama je najbitnija ona, pod znacima navoda, nevidljiva pomoć gdje grad Zvornik i sam gradonačelnik pružaju svim zaposlenima u bolnici i bolnici Zvornik ogromnu pomoć. Ja ću u ime zaposlenih bolnice Zvornik i u svoje lično ime reći gradonačelniku i gradu Zvorniku, svim zaposlenima u gradu Zvorniku jedno veliko hvala. Iskoristio tu priliku da gradonačelniku u ime svih zaposlenih uručim jednu zahvalnicu za, kako kažu iz naše PR službe, za bitan doprinos i uspješnu saradnju. Hvala vam za sve. Ono što je jako važno, trenutna epidemiološka situacija je, mogu reći, drastično i dosta bolja. U COVID odjeljenju bolnice Zvornik imamo trenutno 11 pacijenata, 2 pacijenta na respiratoru i da je ono što je bitno, da je mnogo manji priliv pacijenata u respiratorne ambulante domova zdravlja, a samim tim i u respiratornu ambulantu bolnice u Zvorniku. Na današnji dan uglavnom se družimo i dajemo na značaju djeci, đacima, strijelcima, dobrovoljnim davaocima krvi, onim ljudima koji u svakodnevnom životu nisu primijećeni u nekoj mjeri kako to realno zaslužuju. Situacija nam je naložila da ove godine malo promijenimo kalendar i da posjetimo najprije ljude koji su posljednjih godinu dana postavili jedan neizbrisiv trag u čuvanju naših života. Ljekari i naše bolnice i doma zdravlja cijelu godinu dana su dali značajan dio sebe, svog vremena, žrtvovali i svoje unutar porodične odnose, neki od njih dajući 16, 18 ili više sati radnih u toku jednog dana svojim pacijentima, našim sugrađanima. Na tome smo im neizmjerno zahvalni i cilj našeg današnjeg dolaska jeste da kažemo i javnosti i njima da smo svjesni njihove ogromne uloge u čuvanju naših života i čuvanju zdravlja naših sugrađana i evo na kraju, znači jedno veliko hvala svim ljekarima i medicinskom i nemedicinskom osoblju, rukovodiocima i naše gradske bolnice i doma zdravlja, jer su stvarno iznijeli jedan ozbiljan teret, nešto što nismo mogli ni sanjati da će nas naći, desilo se, a oni su adekvatno odgovorili i na tome svi naši sugrađani, u njihovo ime sam danas ovdje, su zahvalni do neba i očekujem da će ova počast prestati ili se barem značajno smanjiti, da i ti ljudi dođu do daha, da se, da kažemo uslovno rečeno, i odmore malo od pandemije, da se okrenu svojim redovnim dnevnim obavezama. Ja samo želim i u svoje lično ime i u ime ispred svih nas doma zdravlja da se zahvalim pre svega svim radnicima lokalne zajednice, ali na prvom mjestu znači našem gradonačelniku, zamjeniku načelnika. Mi već od marta prošle godine smo znači intenzivno imamo saradnju. Ja sam jedan od članova i opštinskog štaba i mogu zaista reći da nikakvih problema nismo imali za sve što se tražilo i kad je u pitanju znači ova korona i nabavka i pomoć. Mi smo imali jednu veliku pomoć od lokalne zajednice i evo i sada kada smo krenuli sa vakcinacijom, ta vakcinacija je malo u većem broju krenula već od marta, kad smo trebali da napravimo i odredimo gdje bi trebalo da bude vakcinalni punkt, znači imali smo punu saradnju. Oni su bili ti koji su odredili prostor,
obezbedili materijal, sve da se to pregradi. Znači, zaista jedna uzajamna, svakodnevna pomoć. Ta pomoć je postojala i kada je trebalo da se brisevi voze, bilo šta da nam je trebalo u okviru Doma zdravlja. Znači, mi smo uvijek mogli da se obratimo i načelniku i zamjeniku načelnika i svima, znači u lokalnoj zajednici. I to je nešto što nam zaista pruža jednu veliku, znači, vjetar u leđa da i mi možemo da odrađujemo ovaj naš dio posla onako kako najbolje možemo i mi.